آج چھنا واریہ کریک دِوان سوشل میڈیا پٮ۪ٹھ ہے بریلوین ہسا ووت پانہٕ ؤنۍ کیٛاہ ووت پانہٕ ؤنۍ قرآن أنِو قرآن مےٚ برونٛہہ کَنہِ بہٕ ہاوو حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چھِ ناراض پننِس بٲیِس گژھان حضرت ہارون علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاکس من چھ تذکر لکھت اتی چھ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پننِس بٲیِس کران ریشس تھپ دپان چھُس بہٕ اوسُس اور ژےٚ کِتھ کٔنۍ کوٚرُتھ یتھ قومس کٔرۍ نظر تھٲے گوٚو پانہٕ ؤنۍ بارنٮ۪ن کیٛاہ گوٚو ناراضگی گٔیکھ پانہٕ ؤنۍ ناراضگی چھ باہر نہیں ہیکان گژھِتھ تۄہہِ سۭتۍ چھِ أسۍ کُنی أسۍ ہیکن پانہٕ ؤنۍ ناراض ٲسِتھ ریٚتۍ ؤہٕرۍ 5 دۄہۍ أسۍ ہیکو پانہٕ ؤنۍ رٔلِتھ پرواے مگر تۄہہِ سۭتۍ رلو نہٕ أسۍ تُہۍ مہٕ تُلِو وۄٹہٕ مہٕ تُلِو تُہۍ وۄٹہٕ چھنہٕ تُلنٕچ ضروٗرتھٕے أنِو ہِنٛز حدیث چہِ کِتابہِ صحابن گوٚو پانہٕ ؤنۍ اختلاف ادٕ گوٚوُکھ پتہٕ ییٚلہِ تِمن آے تِم ٲسۍ مگر پانہٕ ؤنۍ ٲسۍ احترام کران مےٚ تہِ وٕچھ پوسٹ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مولانا عبدالرشید داؤدی صٲبن ناو ہیوٚت تٔمۍ ووٚن مولانا غلام رسول حافظ صاحب ییٚمہِ ساتہٕ حامد صٲبن ناو ہیوٚت تٔمۍ ووٚن مکرمی مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب اختلاف میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا بارنن کو پان میں یہ اختلاف تو علاج جو کریک دیا سو کپر بچت تیچن بچن ضرورت کہ نم تول سے کریک نہ ہم چھ ایک سے مل سند اولاد پروائی چھن کہ ہیک گژھت بہ ریاض صاحبس متعلق ریاض صاحب مے متعلق لیکن یاد تھو تھی یم دو مے خون دن ضرورت آسنا تم دو اس گڈش لائن مز کھڑا آسنا سا محترم ریاض صاحب سا بدل کی پروائی چھن کہ اہل سنت چھ امو تنازع سے پکمت برو کن لیکن اہل سنت من چھن کمی گمز لیکن تہ س عوامس سے پیج نمبر 42 کھولو تو یمیک اور ام پتہ وچھو تو یت من آمت یہ سوال لکھنا اور ام پتہ ونان اس قسم کے نظر و نیاز اس تم برو کن ونمو نا وہ بوزو اتی ورزو صبح بی جمعہ دو یہ کلپ ژٹزو پلوزو دپان اس قسم کے نظر و نیاز شرک ہے اس کا کھانا خنزیر کی طرح حرام ہے وہ یمو چینس غذاس نظر و نیازس تو تات بتس یت ژے موج چھے ونان وی کھیز نہ کہ یوت تھی پیر صاحب کھے یوت تھی کس کھے پیر صاحب کی تات نظر و نیازس یہ تیتھے حرام یت کیت حرام یت خنزیر حرام پتہ چھک دوران تت پہ مدرس پہ خنزیر ماز کھین جب بات کرو تو کتابوں کی دنیا میں بات کرو تو یہ کیوں اس بروکن کتھی کرے تیت پھکلت چھوٹی لیکن ہاں اس آئیم خطر بڑھ معذرت سینس عوام ستج نے اس تربیت کریں کی اچھا اکثر آسا یوتو لیکن اصلاحی معاشرہ اصلاحی معاشرہ کر کوت واتس نہ سائن مسجدن من نماز دیوا پرنے نہ سائن امامن من وہ خشوع خضوع روزمت نہ سائن مقتدین من سہ طریق روزمت خشوع خضوع کر وات اس کر پنہ کور پنن پارکن مز آباد اگر وہ تہندس یت مدرسس مز امام صاحب محنت کران کیا وجہ چھ بچہ چھنے کہیں ان بچن دیو قرآن تعلیم محمود غزنوی اس بادشاہ کیا اس کات بوزو محمود غزنوی اس بادشاہ یمن اعتقادس کرو رحم یات پہ کرو تھی بڑ یاد ات کرو احترام یہ واللہ دولت سوس ایک دو کمرس اکس مز بہت اتی یل تم نندر ہز تراوی ات کمرس مز قرآن پاک ات مز کیا دپن مے تراوی زنگ یہ شیرت مگر یہ قرآن پاک یہ کیا چھنا صلاحی قرآن ژانن بہ گوڑ بدل کمرس مز بادشاہس ما آسہِ اکوئی کمر محمود غزنوی اس بوڑ بڑ تم واریاہ حملہ کرمت بہرحال تم تل قرآن شریف تو ترون بیکس کمرس مز یل اور آو ژا بسترس مز ات دپن بڑ عجیب چھس بہ پنہ آرام خاطر نی مے قرآن پاک بیکس کٹس مز کڑ پنس پانس چھنا سوچن زِ بہ کیا کران چھس یس یہ عمل چھنا عمل یہ احترام سۭتۍ یوان یہ چھنہٕ یوان ات پٲٹھۍ توے چھ کتابن اندر لکھت امام اعظم صاحب اوس نہٕ پننٮ۪ن استادن نش تراوٲنی زنگ شیٖن دپوس نہ یہ استاد مے برونٛہہ کَنہِ
بلکہ میں پنن بزرگن نش بوزم امام اعظم صاحب اکس اندس کن تراوان پنس مکانس کن زنگے شیرت تمس وونک ژٕ کیازِ امین زنگ شیرا دونک امین چھ مے استاد روزان احترام ادب ادب تہ سو وچمت برو کال استاد اس تمن دون آس گاڑی واڑ کی تمن دون سائیکل پتہ یوت احترام گژھان شخص سائیکل پہ بون وسان تمس ونان ژٕ کیازِ ووتُکھ سائیکل پہ بون ژےٚ چھےٚ پتہ ہو کیا آو میور استاد یمو پنن استادن احترام کور نا تمے وٲتۍ پتہٕ کمالس یمو پنن استادی دٔگۍ نا تم نہ چھِ دنیاہس منٛز کامیاب تہٕ نہ ٲخرتس منٛز آسان محمود غزنویَن دوٚپ دوٚپُن مےٚ چھُ کرُن پانس آرام اور قرآن پاک کوٚڑ مےٚ یہِ تھوٚو مےٚ بیٚکِس کمرس منٛز دٔستی ووت تھوٚد بیٚیہِ اوٚنُن قرآن پاک پتہٕ تھوٚوُن کتھ منٛز أتھۍ کمرس منٛز پانہٕ گوٚو بیٚکِس کمرس منٛز شۄنٛگُن اور یہ کم چوٹی ہند علم بوزو تاکہ اختتام کرو تم پتہ مے بدل کی کت ون بہت پتہ واتا خبر کو محمود غزنویس متعلق کتابن اندر لکھت اخ بچہ تہ بچن ہند خاطر تہ کچھ دلچسپی گھو آس علم دینس خاطر اخ بچہ غریب گھرو پرانن مز تس برو امیر گھرن مز زیادہ آسان ژٲنٛگۍ وٲنٛگۍ دزان یمن ووت کمے 20-30 ؤری یمن ژانگن گھرو مز دزان برونس لش گاشو ستی کار چلان پتہ اکس مکانس آسان منز باغ اخ یہ لب بنائت تھی آسان منز باغ ژٹت بوڑ گول پتہ منز باغ اخ شمع تھاونے اوڑ گاش تران اپرمس کمرس اوڑ کاش کوت تران کن ٹھیک یہ ونان ایسا غریبی اور ام پتہ ون دپان یہ بچہ مگر زیادہ امس علم دین ہچنک زیادہ شوق یل شام واتا ات پور علاقس گا اینگٹ مگر ات بوڑ تاجر اخ روزان بوڑ اخ تاجر اخ روزان تاجر یہ بچہ گو تاجر دس ے خدائن یہ انتظام تھومت ثک شمع زالان ژونگ زالان یعنی تیل ژٲنگس من زالن پتہ تک دجرس ترانا دس ثک راتس تھوان ژٲنگ چھنا صلاح بہٕ ات مالس کران رٲچھ بہٕ ات مالس کران بہ ہمے ژے کی بس ژٕ تھاو ژونگ زٲلِتھ بہٕ راتس یوان بہٕ کران مالس رٲچھ ام دن مے بنیا مفتس مز مہنی کٹا امس کیا یہ گر تلان قرآن شریف کتاب تلان ات زنگس مز کیا بیوان راتس علم حاصل کرنے خاطر راتس ہمس رٲچھ در بنان یمس علم گژھان حاصل یل وری گو نا وری ام تاجرن کور حساب ام دپ امس دپنس ہے بوسا گوبرا یور کور مے کور حساب یوتا مے تیل خرچ گو ژٲنگس اگر مے ژور اک لٹ گژھے دوی لٹ گژھے یوتا نقصان گژھے مے کہ یوتا یت ورس گو لہذا ژٕ کر کٲم صبح پہ ایزِ نہٕ ژٕ بزنس مین چھنہ پنہ بزنس آئی سوچان دپنس صبح پہ ایزِ نہٕ ژٕ یور یہ بچہ لوگ گر ودنہ یوت وودم امس پہ ات سۭتۍ نندر امس گو جلوہ گر جناب محمد رسول اللہ امس گوبرا ژٕ کیازِ وہ یوت اوشارا دپنس مے حظ علم دین ہیچن سخ تڑا بہ یژھان بہ گوٚژھُس عالم دین بنُن دپنس اد بہ کیا پریشانی دپنس بہ چھُس یاد کران دۄہس مگر راتس چھُس بہ ہیکان یاد کٔرِتھ کہ بہ یژھان بہ گوٚژھ زیادہ علم حٲصل کرُن دپنس ژٕ گژھ کٲم گژھ محمود غزنویس نش کوٚت گژھ تٔمِس دپ میانہِ خٲطرٕ کر تہٕ ژانگیُک انتظام بہ آسہا یِوان پرنہِ نہ حظ بہ چھُس لۄکُٹ بچہ سُہ کتہِ مانہِ میون اور ام پتہ ون سہ پتہ دپنس نہ تٔمِس گژھ ژٕ سُہ ونی اگر تٔمۍ ووٚننے مے کیا ثبوت چھ اگر مے ون مے کیا ثبوت چھ یہ ہسا شیچت سوزمت نبی صٲبن مے تٔمِس ؤنۍ ژٕ ییٚلہِ ژٕ 5,000 درود چھُکھ پران شۄنٛگنہٕ وِزِ کٔژ ساس درود آز گٔے 5-6 دۄہ ژےٚ درود سوزنسٕے آج گئی 5-6 دۄہ کیا درود سوزنہ سے یہ بچہ گو طور اتہ ونان امام محمود غزنوی میانہ خاطر کر تو ژانگیُک انتظام دپنس کیازِ دپنس بہ سوزنس ژےٚ برونٛہہ کن کائناتٕکۍ پیغمبرن جناب محمد رسول اللہ دپنس کیا کرنے دپنس تم سوز مے تم ون محمود غزنویس دپ میانہ خاطر کر لائٹ ہند انتظام مے چھ عالم دین بنن دپنس بہ کت کر یقین دپنس یقین ژے ام خاطر کرن کائناتٕکۍ پیغمبر وون محمود غزنوی چھ پرٛٮ۪تھ رات شۄنٛگنہٕ برونٛہہ مے پٮ۪ٹھ 5,000 درود سوزان آز گٔے أمِس 5 دۄہ مے پٮ۪ٹھ درود پرنسٕے محمود غزنوی دپنس یہ راز چھن مے پنہ خانداری تہ وونمت کہین امیک مطلب گو تصدیق چھُسے بہ کران یہ شیچ مے کٔمۍ واتنٲمٕژ
کائنات پیغمبر نے امسی محمود غزنویس ونک مرن پتہ ایک شخص پن یارن خوابس اندر دس اے محمود غزنوی اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کور ٹھیک دس قبر چارنے اللہ پاکن کور مے پہ فضل عظیم اللہ پاکن دو مے محمود غزنوین ساری گناہ معاف کرمت دس کت عمل پہ دس سوئی عمل یل میں قرآن کجاو گھر کمر مز نبر پتہ شجاس پان اتی دوم دلس یہ قرآن تعظیم کی پنہ آرام خاطر کڑن بہ قرآن مے اون قرآن بی پنس گرس اندر پنس کمرس مز پان شونگس بہ نبر باقی یہ عمل اس خدا سندس دربارس مز قبول گمت اللہ پاکن اس میں ساری گناہ معاف کرمت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا لا صلی اللہ علیہ یا رسول لا اللہ وسلم یا حبیب مدینہ کی لال بن ہے لال یک نادمایت وچت سونیا یک نا اللہ صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیہ یا سری کڑو ات نبر تی کرو یت بہترین مجلس اندر یت مز قرآن خان تی ونکس موجود یہ محفل ویک تی منعقد آئی کرنے یت مز کور علماء کرامو تی بیان پنی چشم کرو بند اتی کرو تم ساری گناہ یاد تمو گناہو سے اگر سون رب اس ناراض گمت اتی کرو یہ تصور اچھ پر ان ساری گناہت خدای سندس دربار سندر آمد پروردگارس کرو عرض ربا چمگنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پروردگار چکرتس عطا ربا چمگنی حضرت نوح علیہ السلام چکرتس عطا ربا چمگنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چکرتس عطا پروردگار چمگنی کائنات پیغمبرن چکرتس عطا ربا چمگنی غاث پاکن چکرتس عطا ربا چمگنی محبوب العالمن چکرتس عطا ربا اگر سے نیک نہیں عطا گو کرا ربا اس گناہگار کسید اس دربار سوز گسو ربا اچھی چشموں سید گناہ گمت ربا اچھی زبائی سید گناہ گمت پروردگار سین توہ گئی شروع گناہ کر کائنات کس پالن والا سائی راز گئی ختم گناہ کر پروردگار سائی راز گئی ختم گناہ کر ربا نامیا مال چلت واونا مدو گناہ ساید پاک پروردگار ایسے آئی روئی سیاہ کرت گناہ ساید یو ماتلت وائد پروردگار چینس دربار ساید پاک پروردگار اگر اس قبر مزیم گناہ ساید روئی ربا اگر اس پگہ میزان چترا کر پیڈیم گناہ توال ربا اگر اس مرنے میں زمن گناہ نزدو ست ظاہر گئی پاک پروردگار ایچی مچھریز ٹوائپی خوزا ربا ایچی انجیکشن کرنس یہ خوزا ایچی تنہا قبرس مز شگنس خوزا ربا یل پگا قبر مز تنہاس پاک پروردگار یل پنی اولاد کر قبر بند کر یل قبر بند کر ربا یل ساری نیرن یل سوال جواب قدر کھڑائن کر پروردگار یل ساری گناہ اس پتیا پروردگار اس کری میں آیال قدر دیواریا ربا اسی پنن گناہنو دقرار کرا اسی پنن علمن نش بوزمت پروردگار چھونا اگر گناہ کر تو تھکیو پروردگار اس کن اگر توب کرتیو پروردگار چھو تو ساری گناہ معاف کرا
ربا یای امید چھ پروردگارا یم ات لتوائی گناہ کر پروردگارا سیاہ روئی کرت آئی یہ وجود پر ان گند کرت آئی چینس دربار صدر پروردگارا سوئنی گناہ کردک اس ماپ ربا اس چی پنن گناہ نمان گواہ پروردگارا اس واسه یقین سو پروردگار چھ پہنچا اس واسه یقین اس چھ پگا جواب دن لیکن اس ایسی نے شیطان سے کا پوشت کے ربا کمزور چھ چینس دربار صدر آمد ربا یہ موریش سفید بزرگو چھ ات تھوت دل میں پروردگارا وچ لاسٹ بس کی ریت کی دعا کی وریش پروردگارا بس سوئی قبر تبیس ربا سوئی قبر تبیس وقت وائد ایسن یم پلو نبر کٹنا پروردگارا سینس جسم سائست تمسان حرکت کرنا سیاستی حرکت کی ربا یہ کفنی واللہ سینس بدنس پر ربا پروردگارا یہ لیس توبود سندراو ربا یہ لیس قبرستان انن ربا یہ لیس سوال جواب پیدن پاک پروردگارا اسی بے شمار گناہ کرمت ربا اگر اس کو انسان نیکی تکر پروردگارا ریاکاری والنال تگنگری والنال پروردگارا نیکی تجنہ اس کریں کے ربا چھ چانی کوئی رو قسم ربا واللہ چھ سے پر ایمان آنا ربا چھ چانی کوئی رو قسم واللہ چھ سکون خدا مانا پروردگارہ چھ زبگر میں کیسی شریک کرا ربا چھ بس سے پالن وال مانا ربا چھ سے کرا ربا اے قریب خدایا چھ تمام انبیان پر ایمان آنا اچھی قرآن شریف پر ایمان آنا اچھی فرشتن پر ایمان آنا اچھی جنت و جہنم پر ایمان آنا ربا اچھی مرن پات بے زندگاز اچھی چانن ٹاٹن ناو ہنوال ربا وہی کر سانن گناہ لپٹ کر بچ نگاہ ربا سان گناہ کر دک ماں ربا سان گناہ کر دک ماں از دی رچا عمل کرنک توفیق ربا از دی رچا عمل کرنک توفیق اے پاک پروردگارہ از دی بار بار نماز پڑھنک توفیق پروردگارہ بار بار دی قرآن پڑھنک توفیق ربا یمن بچن سانن کا رسلوں کے ہدایت ربا یمن بچن کا رسلوں کے ہدایت ربا سینس مالس ماج پیٹ کر رحم ربا سانن اولادن پیٹ کر رحم ربا سانن کوئرن پیٹ کر رحم ربا سانن من خاتونن پیٹ کر رحم ربا من کر حیث صادر آتا من کر اسلام صادر آتا ربا اس کر عمل حضرت صادر آتا اس دے عمل کرنک توفیق اے کریم خدایا سین گناہ کر تک ماپ پروردگار ید بستی مسجوار یا بیمار پاک پروردگار مشتاق صاحب چھ مشتاق احمد راہتر صاحب پروردگار چینس خزانس کیا کرنی گئی ربا امسود آیال چھ پریشان ربا امسود رشتے چھ ساری پریشان پاک پروردگار کرتا شفا آتا ربا شفا کاملہ کرتا ستا شفا عاجلہ کرتا ستا سینس منگنس کر اجابت آتا سینس منگنس کر اجابت آتا ربا ہم برے ہی صحیح مولا ہم گناہگار ہی صحیح لیکن میرے ربا ہم تیرے نام لیوا ہے ربا چینس نبی سناو ہنوال اس یہ چیتی چی چینی چی ربا چینی بند چینس نبی سن امت ربا سن دل پھر تک وہ نیکن کن سانن بیمارن کر شفا یت مجلس مزیوز بیمار کرتا شفا ربا یت بستی مزیم بیمار کرتا شفا ربا یم پریشان کاستی یہ پریشانی یم قرض ساندر کرتا قرض نش آزاد ربا سکون زندگی کراتا خوشحال زندگی کراتا پاک پروردگار اس کر نیکن میں شامل اس کر جنتی لوکن میں شامل یا اللہ یت اعتقاد اس کر بہار آتا سانن مدرسن کر حفاظت آتا سانن علماء کرامن اس کر جان مالچ حفاظت آتا سانن خانقاہن
از کر حفاظت عطا پروردگارا یہ ریاست چھ پرات جائے آسا ربا رسن محفلن مل چیوا ربا امسون گر کرزن آباد ربا امسون گر کرن آباد امسون عیال کر آباد امسون پریشانی کر آباد ربا یہ ندامت پوشناؤس پروردگارا یہ ندامت پوشناؤس پروردگارا یم ارمان چھس تم کروس پور ربا یم تنہائی مز دعا چھ منگا ربا تمن کروس اجابت عطا پاک پروردگارا امام صاحبن گر کر آباد مسجد کی میٹی ویل کر تک آباد یت مسجد لول برن ویل کر تک آباد یمو قرآن پاک ہچ پروردگارا ان گر کر تک آباد یمو یت مز قدمے درہمے سکھنے مدد کر پروردگارا تمن گر کر تک آباد ربا یہ بستی کرتن آباد یت بڑ پولیس کر اعتقاد بہار آتا سینن گرن کر اعتقاد آتا ربا یہ منگی کر قبول یہ منگ نہیں روتیت کر قبول پروردگار یہ روت روت منگنے روتیت کر قبول پروردگار نبی صاحبن یم تی ریت دعا من پروردگار اس کرتے میں حصہ آتا ربا یہ نبی صاحبن یمو نش پنائی من پروردگار اس تھا تم نش دور سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ